पहिलानो हामबाय media friends no ei mubagrano khulumuya faro tini sini East Twisolong Panchayat VC village committee of pai visit khaifia o jagani panchayat ni secretary bai malaikha oroni GRS bai malaikha tei sini aningklogo sini East Twisolong VC ni bai VC bai khobjak sini leaders of tongo sini Alen Molsom tongo kalangma sini aro amsaini sini tipramothani warriors rok ini panchayat visit khaima jarago borokano logerikha borno bahambai kaham krungki koglam salaikha panchayat ni je development ni je fund phaima rok properly jeno utilize khaijak thung public ni welfare ni bagai public ni hamkrai ni bagai arang rokno utilize daiti ni khaijak thung pending samangta tongrok thung hinai panchayat secretary bai kok salaikha ei panchayat secretary bo haino motamuti ni cooperate khaikha ang je kok samani bobo khainani bagai prostuti tongo hinai saka asuni hambai